Yes, nizere ko umeze neza cyane. Bamwita Aisho Speed, yamaze kuba yitreka mu mujyi wa Kigali. Mo ndagenda mubona gake gake mu gapira k'umutuku kariho nimero 7. Ameze neza bro. Bamwita Aisho Speed, bamwita Aisho Speed. Ngira ngo muramubona gake gakeya kabisa, ngira ngo ni Aisho Speed. Amaze kuba yigera kuri Rafiki. Ngira ngo muragenda mubona mubikurikira gatanu ku kandi kuri YouTube channel yacu ya Sami TV Show. Ngira ngo murakomeza kugenda kabisa mubireba gake gakeya mubafrimira neza cyane. Bamwita Speed, bamwita Speed. Akaba yamaze kuba yigerera hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, by'umwihariko ari hano kuri Rafika, ugiye kuba ahura n'abajene bagiye batandukanye. Ngira ngo nimo uragenda mubona gake gakeya, nanjye urimo uragenda upfirima gake gake. Ngira ngo ni ibintu biteye ubwoba cyane. Bamwita Aisho Speed, Aisho Speed, umwe mu bajene bakunzwe cyane kuri ino si. Wajeni kabisa, navuga ko bafite audience iteye ubwoba, imeze nabi y'umwaka. Bamwita Aisho Speed. Yes, ngira ngo bamwita Aisho Speed. Ngira ngo abantu benshi baba bamushagaye, byakugora kuba Aisho Speed, ni Aisho Speed kabisa. Yes, bamwita Aisho Speed gake gake. Muramubona abantu ni benshi cyane baje kuba bareba umujene wanyu bita Aisho Speed. Urabona yuko abajene nk'aba Shifarisen, uri kubona abajene abakreta benshi bo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Ngira ngo uri muragenda umubona gake gake, ubwo yari amaze kuba ajya mu mujyi wa Kigali. Bamwuriza ibintu by'ibimoto biteye ubwoba. Ngira ngo bakomeza kugenda bikurikirana gatanu ku kandi gake gakeya. No musima wa mbere Aisho Speed. Yes, reka nanjye ntegera imbere gake gake, tubanze tube twirebera gake gake umujene bita Aisho Speed, kugira ngo ibintu bikomeze kugenda birushaho kugenda biryoha cyane. Yes, ngira ngo gake gakeya cyane banamaze kuba ngera ku mujene wanyu bita Speed. Ngira ngo ndabakurikiranira gake 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 gake. Bamwita Aisho Speed. Bamwita Aisho Speed ndetse na Kagarara. Ngira ngo urimo uragenda ubabona gake gake, ngira ngo urimo uragenda ubabona gake gakeya. Uwitwa Aisho Speed ndetse na Kagarara bimereye neza gatanu ku kandi. Ngira ngo urimo uragenda ubabona gake 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 gake. Bamwita Kagarara, bamwita Kagarara. Bamwita Aisho Speed, bamwita Aisho Speed. Umujene bita Kagarara gake gake. He challenge you, bro.
bakandagira. Itema na Jos. Ese yafataga. Mwemurese gato Peter.